Halo sahabat hobi dolanan, kembali lagi di channel hobi dolanan. Namanya juga hobi dolanan teman-teman, apalagi kalau bukan mainan. Nih hari ini kakak punya dua mainan ondel-ondel nih teman-teman. Ondel-ondel miniatur ondel-ondel. Wow, keren sekali nih. Bahannya kuat nih teman-teman tuh. Nih, ini yang cowok, ini yang cewek. Nih ondel-ondel miniatur keren banget teman-teman, bisa berdiri seperti ini tuh. Ini ada satu lagi ondel-ondel. Wah, aduh, wah patah teman-teman kepalanya. Waduh, rusak teman-teman. Wah, kacau ini. Aduh, nggak apa-apa dah. Ya ini teman-teman, nih kakak kasih tunjuk nih seperti ini nih. Tuh, keren kan? Wow, ondel-ondel miniatur nih. Yuk kita nonton ondel-ondel. Yuk nih, keren teman-teman. Yang satu patah teman-teman. Duh, nggak apa-apa ya. Oke, nanti kita kasih tahu mainan yang lain teman-teman. Sampai jumpa, salam hobi dolanan.